Kajing pule naga gospel Lukas kalanong kabahnyaw kadakot iway hado sipaw. Ha kata kapor, hadin ba ujisu ulapan kot ya baro kijingkran jong o ha kabayok sngaw kipaj ba ulalek siya kape na Te uway urang ba sispa uladon usyakri ya uba uit shibon uba pangjur bat uba la hatmer kajingyap. Haba ulayok sngaw siya pang ujisu ulapha siya daki rang ba ju ban kerpat ya banwan bat ban penkot ya usyakri jong Te haba kilawan siya ujisu kila kerpat jur ya giang. Une ubriu udawa sisya bamen sngaw lam ya namar uiet ya kajat kakenja jongi bat uhi ulatay kaway kasinakok nakabenta jongi. Kumta ujisu ulalay rengkat batki. Haba da jengasyo na yang uta urang ba sispa ulapha siya yala kiparalok ban ong Ko try wat dapan sitam yalade namar ngamlong ubabit dor bamen wanrong hapo kayeng jonga namar kata ngasngaw ngamlong ubabit dor ban wan ya kendo yame. Hanrei suang tang dagaktien bato ay on sapen kia yaw syakri jonga. Naba ngaro ngalong ubriw uba hapo kabor penyaj lembat kisipay hapo jonga bat nga ong ya uway kelej pat ulej bat ya uway pat ale pat uwan bat ya usyakri jonga le yakane bat ule. Haba ujisu ulayok sngaw yakane las ngaw pelayo bat haba ulapay saudong ula ong hakipaj ba kibabot ya Nga ya to hapi bawat ha Israel ngampat jusyam kat kane kajinget. Bat haba kito ya kibalapha kila lek pai syayang kila lap ba usyakri ulakot. Kakten ublay.